Beli pi baro sa sisian ngap yang sebab pi baro saya akan ke vlog ke jangan ke bentar kasi. Dia bentar kasi ngilai le style. Ne style ratio kan kai chu lai le. Freak mah chu ang ta nama bang ngi mat nyelet. Leit polo ngilipet football bay le kai ka. Shillong Lajong bat koi ka tim bam tip re. Ndang ila poi 10 te ngin satip maka deka tim bat ka tim ayu kini le kai. Te ngin yadan nang bat kiper lok jangan kila nang nyelet. Te ngam manda la Islam ting la syai i hap ran nam ta wet di ijiden win sadan lang hang ni te wish yak Shillong Lajong bakan job ma kumbang ngilet menta ban support yak Shillong Lajong rampak bakan sejab baik kan job baik tharai siben te ngin sai kendu ben la poi 10 mah. Let's go. A few moments later. Dia tang lay poi. Didan. Kali. Lay Islam. Ngin sabat ni refi dak poi semadan mah. Dah lapar jom sini. Jidan. Dah lapar sini. Enjoy. Wanda. First time. Putih lagi tu. Hah? Itu keterus tak? Ring fikan pasnya. Jidan. One goal. Hah? 1 versus 0 ni. Dragon. Dragon. Lajong. Dilang wei kam. Ang ijang wet. Dragon. Nen dia, right. Sedang liang mentah. Syagol. Satu dan Jan. Lakan gol. Duh. Syagol lang. Syagol. Sa baba. Ay kipon kong sisa. Ay syagol. Petirong yellow. Sana. Sana Lajong. Sana. Sana sini. Lajong bang. A few moments later. Didan. Let you. Bahan nak mah. Kembang ni. Kalau jam okay. Terima kasih. Terima kasih jangan kalau jam.
Ke Shillong Lajong. Ke Shillong jadi Shillong Lajong Lajong. Thì chỉ đến khi này lại là được sức chậm. Para ta chung sing sa chung chậm đặt. Thì ta các bạn đang ya abam lại là cai rồi được ludu. ludo. Ludu. Đi con là thằng ha là cho nhập le đó. Ludu. Jadi kini kita ngilam double week kalau ludu haba la yo ka bambu. Kena jangan ni. Junga. Ke? Jangan deng. Jangan pak dia akan ada nak kasih dekat ludu. Tah dua ini didan kan? So good. Bang mana? Chicken. Đây chicken. Tah. Find also the people what lives in Iceland. That's what makes it live in summer. Once a bit. Nak job manda baik manda ada pamplon. Nak job manda. Ini deh. Ini. Saya full kan. Nggak ada bisa segera shit sudah nak di sudah. Okay. Manda layak sudah fi. Kirim layak sudah. Siapa nak mah? Siapa nak tah? Ya nak. Let's go. Asyik taxi lah deh.